Почитавани патраче, добри вечер. На початку телевизийного магазина опатриме јаки прилоги нашо новинаре порихтали у прешлим тижњу. Магистр Јанко Пап уж тврти разоможљивал керестурским парастом, żeby jeho interesantne prepodavanje o zemljeđilstve sluhali na ruskim jeziku. Oranje bi nje trebalo voznik da veće među 25, znači plus minus 2 centi, 23 do 27 centi. Соботу, 21 февруара, у просторијах Културно-просвитного друштва Карпати отримана порјадна рочна скупштина Рускеј матки. Розпатрени извит о роботи и финансийни извит Рускеј матки извити је и местних, городского и регионалного одбору. Prisutni mali na hodu posluhac o menu, viri, jaziku, pismenosti, obrazovanju, o priseljovanju Rusnacoh i u obstavinohu u Horskej, o perših znakoh i ih kulturnoho nacionalnoho preporodu. 25. фестивал новej ruskej narodnej špivanki otrimаше 1. marca na 20 hodin u studiju M Radio Novo Sadu. Pred samim festivalom, jaguš tradicija naklada, na 19 hodin i 30 minuti bude otvorena i prihodna vistava. Jubilejni 20. bal Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski otrimani sobotu 21. februara u Dome kulturi u Bikiš Dolu. Domašnjih i čislenih hostov zabavjal ruski orkestar, a organizatorevi značeli že tot bal už 2 deceniji keljaše otrimuje, krasna nahoda že biše zišli i povešeljeli. Nješka po dluhe i češkej horoti po napolnjenih 84 rokoh života umar u Petrovaradinu Štefan Hudak, naš učitelj, pisatelj, novinar, publicist i teatralni dijač. Štefan Hudak narodzeni u Mikloševcoh 6. januara 1931 roku. Po zakončenej osnovnej školi Nišu gimnaziju z malu maturu zakončal u ruskim Keresture 1946 roku, a učiteljsku školu 1950 roku u Osijeku. Tako je po zakončenej učiteljskej školi počal robit učitelj u Bosni i Hercegovini, u mesce Kijevo, a rok poznjejši jak direktor školi u mesce Trnovo. Od 1953 po 1969 rok robel u Petrovcoh tižjak direktor školi. U 1969 roku še preseljal do Novog Sadu i robel jak redaktor kulturne rubriki u ruskej redakciji Radio Novog Sadu, otkad s 1991 roku pošol do penziji. Štefan Hudak bul i člen Društva pisateljoh Vojvodinice, učestvoval na vece i literaturnih manifestacijoh. Bul jeden z najplodnjejših sotrudnjikov u naših periodičnih vidanjoh Švetlost, Narodni kalendar, literaturne slovo, Nova Dumka, Dumki z Dunaju, u kotrih mu objaveni velji pripovetki, drami, prikazi, kritiki i recenziji. Jak koautor, vjedno s Mihajlom Kovačom, vidal humoristični roman Hric Bandurik, a samostojno vidal roman Šljidom holuba po njebe, zbirku pripovetkoh, 8 dramski tvori, 2 monografiji, a pririhtal do druku po zberani tvori Josifa Kostelnika i da skeljo antologijni zbirki. Zos šmercu Štefana Hudaka naša literatura stracela jednoho z najvyznačnejších tvoriteľov. Jak zdohadovanje na Štefana Hudaka, na štvartog u emisiji Dobri večer Vojvodino budzeme emitovac dokumentarnu emisiju Zgazdovane meno avtorki Olgi Karlavarisovej, ktora zaznačena 2011 roku znahodi joho 80 rokoh života. U predluženju televizijnog magazina opatrime najaveni prilohi perši vjazani za poljoprivredu. Mareče približel ta i sezona jarnjih robotov na poljoh. Parastiše už pririhtuju, a u tim im pomahaju i žimski školi za zemljedilcu, ktori u Keresture organizuju až 3 organizaciji. 2 za drugi, Izdruženje Paprigaroh, Kapsikum Anum. Žima už pri koncu, a tiži period otrimovanja žimskih prepodavanja povalalo. Skoro že ani nie dvekšovo vedenského valala, u ktorým še ne organizuje taký vied edukaciji, a to nahoda i za našenjski i drugih hižicov produkuju repromaterijály za poljoprivredu, že by parasto upoznali so svojim asortimanom. 18. februára bolo ostatnje prepodavanje u sezoni, ktoré organizovala za druga Agrokerestur, gdje parasti okrem ponukanja komercijalnih hižoh mohli čuť i soviti fachovcov zo poljoprivredno-savjetodavnej služby Novi Sad.
To štvrté pošore. Mali sme 21. januára pierwsze predavanie, mali sme 4. mali sme 11. i dneška 18. Znači februar to ostatnje. I s tim zaključujeme, z dneškaličnim zaključujeme žimski predavanja školi. Keresturci še dobro organizovali, bo okrem tej žimske prepodavanja organizuju i zadrugaju Arbizi i Združenje paprigarov Kapsikum Anu. Goran Jurlina, fachovi sotrudnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Novi Sad, bešedoval o aktivnostoch Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo u nastupnim roku. Konkursi za refundovanje uloženih sredstv do opremi za navodnjavanje, vartanje studnjov, plastenjiki, statkarstvo, prerabijački kapaciteti u statkarstvu, ovocarstvu i zahradkarstve budu otvoreni od marca po konec septembra i oktobra. Keče aplikuje za dajedni konkursi, bar zvažne znac proceduru. Dakle, jest dva kontroli. Napriklad, keče varta studnja, abo kupuje mreža protiv kamencu, pokrajinski sekretarijat nas posila na teren, že bi sme vyslikovali stan skorej vartanja i postavljanja mreži. To tak volana nulta kontrola, a keče robota okonči, znova ideme utvrditi spravi stan na terenu. Za navodnjavanje, zavisno od toho, co še kupuje, refunduje še od 30 po 60% sredstva, bez urahovanого PDV-a. Za všetko druhé, 50%. Dobre je toto, že od toho roku perše može aplikovať za výhodný kredit zo pokrajinských fondoch, ktorý konečno koordinovaný so pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i za ktorý kamati od 2 po 4%. Ta, kto schopný ima šťastca, zvihne kredit, a po investovanju sekretarijat mu vraci sredstva 30 po 60%. Magister Janko Pap už štvrtý raz umožljival keresturskim parastom, že bi jeho interesantne prepodavanje o zemljeđilstve sluhali na ruskim jeziku. Oranje bi nje trebalo nigda veće među 25, znači plus minus 2 centi, 23 do 27 centi. Hev to šitsko neracionalne, ale s primjenjovanjem každi treći rok, štvrti podrivača, poznejšo uvidíme co to. Preco, zbitažem jednostavno še vyciskuje vozduh, odnosno kiseonik zo žemi. Možete mať ktorý god chcete hybrid, keľo god chcete minerálneho hnoju, načas pošac, vody keľo chcete, nemáte kiseoniku dosť, prestáva rostnúce koreňové systémy, jak Balaševič hovorí, pri všetkých šacoch istý princíp. Vo naglašil, že u zbitej žemi mikroorganizmi, ktorých je zda skeľa dešatky tóny na 1 hektare, nemajú uslovia za svoje aktivnosti a bez nich niet ani urožaju. Za pravilný obrobok žemi važné i že by oranina vymarzla. Mali sme šťastia, že sme i toho roku mali nízke temperatúry, minus 17 bol jeden deň, lebo deň i pol, već bolo minus 12 dakus, i keďže by toto nebolo, my by boli naiste u veľkým problému. Najvažnejšie mať kvalitet roboty, že by se vyvražovanie okončilo u najlepšej míry, lebo lepšie povedzené i najhoršie ješenské oranie lepšie od najlepšieho jarnioho. Jarnie oranie ljem keď u dajakých potreboch na nízkych žemoch i ljem za jedno šace, a vi tu vjerojatno znate že o čim se robi. Papriga zos presadi najlepše vykáže dobrý svojo prikmeti i dobrý start u jarním oranju. Jarnje oranje za paprigu še primenjuje medzi inšimi preto, že u žimskej brazdi može ostati pasma so šnjigom, co nevýhodne za kultúry, ktorí ľubia ceplotu, za okrem paprigi i druge željenjavi spada i kukurica. Preto za kukuricu treba patriť spovorať skore šnjigu, bo za nju nepreporučljive jarnje oranje. Nam problem, že še nam na dajaki sposob klima menja i vekši temperaturi, najse mehki žimi i mi máme dosť veľkú časť roka temperatúry ponad 3 stupni, gdje mikroorganizmi robia, oni na 3 stupni robia mocno pod polnosti i máme vecka takú situáciu, že tot humus, ktorý máme u žemi, rozklada do ešte prostejších materijoch, do minerálneho azota, nitrátu, nitritu, i vecka zo tú vodu, jak sme hovorili, páda dolu. Skorejšie slučovalo, že mrazu nebolo každý 15 roky, a teraz už každý 5-6. Ta oraninu češko pririhtať za šatvu. Škodljivše še nam noža, a humusu jest vše menej. Tedy še i ľahčejša zjavuje skorka na povrchnosti. Preto treba veľo vece zalivať, co zvekšuje trošky i zbiva žem. Odsustvo humusu to spirala do prepasti.
Бачиш ми його предавання ма різнорожні ствари по історії, да потрібно ми не знали, hej. Probuje toto prilahodiť obyčnému človekovi, má veľa iskustva, ktorý steknul pres i same svoje obavenie zo poljoprivredu aj jak fachovec. Každé prepodávanie má dajakú dobrú osobinu, za to ich navštívujem. Dajaký negatívny za úvahy nemám, bo všetky to tí ľudia prezentére, co pripovedajú, hlavnom žadajú, aj dúfam, že uspievajú nám povesť troška nové, lebo troška môže bude žiť, co sme zabuli, co sme dneška slúchali tu, keď sa boli prisutní, hej, že by trebalo vše veci chasnovať z roli, ktorým jeden čas vyrúceli, taký dajaký druhý alatky. Takže, hoď dúfam, že už mám veľa roky u poljoprivredy okreme, ale že ipak vše troška môžem ešte vše čuť nové i primeniť. Bolo by všetko ľahko zrobiť i primeniť znanie, keď by bolo peňažu. Do prešlého roku to išlo, veľa vecí sme odrabiali z hotovinu, da pomôcť z kasu, fiskálny račun, prišlo, kúpili robu, nesoli všetko. Teraz toho roku už jest na agrorok. Znači ľudia sa zadužujú na, bolo i poteraz, co sa zadužovali recimo, ali mali číslo ľudov. Dok teraz sa zadužujú na žito, na slunečnik, na soju, na kukuricu. To stvari to tak volani pariteti. Pariteti. U stvari nie paritet, nego euro zaduženje. Zaduženje u euro. U euroch. Všetká roba zadužuje sa u euroch. I to najnevýhodnejšie. Pa najnevýhodnejšie, to, že zrno nikda nie je garantovaná cena u euroch. A krajný proizvod som da placi, on, znači on na toho dňa, keď mu ja vyplacujem, ktorý štrední kurz eura, ja mu obrachujem i o to košta u euro. Uglavnom popróbujem sam, zato že za drobného zemljoradnika to tak i najlepšie. Všetko, co ide prek nejakých naturálnych rozmenov i tak ďalej, to noší nejaký svojo, znači na koncu menší zarobok. Počím som žito zmenšal, to som ho poteraz skoro vyfinansíral sám, nie že skoro, ale všetko som vyfinansíral a že teraz už prehranu som obezpečil, tak keď Boh da jutre budeme i prehraňovať žita. Her to, a nás trudim še, že bym co vecej vyfinansíral zo svojich sredstv, ale nemož, všetko nemož. Takže ipak planujem dakus na to tú razmenu, hej, a dať so, že ja znam, ja keď pôjdem tých za druhých, tak všeším perše pýtam, že co majú na bord, tá vec, kada všedakus i ja prilahodzujem tým stvarom. 2015 rok bude češki za parastoch, bo ich 2014 dosť ochudobnil. Každý musí dobre rozrachovať, co bude šac i jaký míry bude primeňovať, že by prešlo co tunšie. Najvažnejšie poslúchať fachowcov, jak racionálno robiť, bo od času same šatvy, bez ohľadu na hybridovo sortu i sami meteorologijní obstaviny, za vyšší i dobrý urožaj. Toho roku 28. decembra ruska matka preslavi 25 roki isnovanja, a potamac prednju bohata međunarodna aktivnost, jak i aktivnost na tak volanim domašnjim terenu. Prave o tim bešedovane na matkove ročni skupštini, ktora toho vikendu otrimana u Verbaše. Sobotu, 21. februára, u prostorioch Kultúrno-prosvitného družstva Karpaty otrimana poriadna ročná skupština Ruskej matky. Rozpatrený zvit o roboti i financijný zvit Ruskej matky i zvity jej mesnih, horodského i regionálneho odboru. Máme nahodu, že mesni odbor Ruske matke u Verbaše, domašnji skupštini, ktoré še ročnej skupštini, kotra še tu u Karpatoch nješka otrimuje. Veljka nam čest, že zo všetkých mesnih odborov, gdje robi Ruska matka, prišli predstavniki i že nješka vjedno konstruktivno robíme na tim da vidíme, že co sme zrobili, co može še zljepšati i co budeme robiti u idućim periodze. Co še dotika mesnog odboru Verbaša, on še opartije na Karpati, na robotu Rusnacov, ktorí še zberaju u Kulturno-prosvitnom društvu Karpati, takže vjedno sotrudzujeme i robíme na tim, že da co vecej afirmišeme Rusnakov u tej multikulturalnej etničnej sredini jak co Verbas, takže dúfam, že robíme dobrú robotu i že še znachodzíme u tim i u partnerskim tim sotrudnictvu jest rižni, da povem, manifestaciji i nahodi, že še mi stretame i varim, dobra robota po teraz hodjem bula.
každého roku také otrzymujemy i vše to náhoda, že by sme pobesedovali, ocenili, spatrili, jak sme robili u prešlým roku i co planujeme u tým roku. Generálno patreno, prešlý rok bol naporný, český, pre nedostatok financijoch, ali uspješni. Bo sme ti roboti, ktoré sme zaplanovali, realizovali u potpunosti. Ruska matka ma svoju odvezenu tradiciju u Šidze, ali nie była baš aktivna u našim odbore, ali nazvam się, że u tym nastupającym periodze bude inšak. Takže popri planu, ktorý sme mali za to rok porobic u našej organizaciji u Šidze, popri literaturnih večaroh, tiž po dobovih kolonijoh, ktorý sme mali u planu porobic. Mám jednu interesantnu ideju, že bi še porobili jedan međunarodni, mi ho navolali Rusin Fest. To bi bol jedan festival ruskoho, abo rusinskoho filmu, ktorý bi še u Šidze odvíval, abo trimoval každého roku. Takže u dohvarki s našima ľudzmi tu, ktorí členi Ruskej matky po rižnih naših mestoch, tak i s organizacijami, rižnim organizacijami da povem u Švece, nasampred u Evropi, organizaciji Rusinov, Rusnacov, Lemko, ktorí by može bud spotrimali tot festival i mi to vinješeme na tih sretnucoh, abo da povem kongresoh naših ľudzov, ktorí še budu odvivati tam u Švece. Na skupštini rozpatreni i plan roboti Ruskej matky za 2015. rok, u ktorim členi informovani i o podnešenih prijavoh na konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javne informovanje i Republičnog ministerstva kulturi i informovanja u oblasti javnog informovanja. Skupština Ruske matky teraz definitivno prinjesla odluku, hoć to taka praksa u doskele roki, že mesni i horodski i regionalni odbor u Srime še možu financovati pri svojih lokalnih samoupravoh i rozumiše, že šitski toti odbori taku možljivost i vyhasnuju. Njeljem horodski, ali šitski odbori. Členi Ruske matky upoznati i s planom 8. zašedanja Švetovej rady Rusinoh, Rusnacoh, Lemkoh i medzikongresnog zašedanja Komisiji za kulturu kongresu, ktorí budú otrimani 27. i 28. februara i 1. marca u horodu Deva u Rumuniji, gdje pririhtuje i tohoročni 13. Švetový kongres Rusnacov, Rusinoh, Lemkoh i 7. Švetový forum Rusinskej mladeži. To kongresni rok, bude 13. Švetový kongres otrimaný, 7. Švetový forum Rusinskej mladeži, budú u juniju u mestu Deva, tam se lištame, znači tam pristupuju 10 delegati, 5 hosti, 5 mladi i lištame se, že tam pojdeme i predstavime našu kulturu, našu prosvitu, našu angažovanje i u nastupnim periode. Nas u Svetovém kongrese počituju, pretože Rusnáci u Srbiji u najvećoj miri imaju u vytvorjovanju pravoh, ktorý garantuje Evropska poveda o regionálnych alebo menšinských jazykoch. I najveće imame iskustva u tim. Často to ti iskustva nije može hasnovati baš u každém príkladu, ale oni baš nužni, potrebni za drugih zemi, za drugih našu rodzinu, Rusinoh, Rusnacoh, Lemkoh, drugih zemoh i oni ih hasnuju dzečnje, može biti u jednih drugih modeloh, ali oni baš hasnoviti. Na Skupštini Ruskej matky rozpatrane i predkladanje programi švetočnog označovanja preslavi 25 ročnici Ruskej matky, ktoré by toho roku malo biti otrimane 27. i 28. decembra u Ruskim Keresture s prihodnima švetočnima, ali i robotnima programami.
tiši glas i kad me dorušiš, najme to zapeče i vidiš, že vecej tu nje bude nas. Idem, Oče, idem, u ruku od tebe kvet, sluham pisnju, mili glas, zdoadujem že na nas. Idem, Oče, idem, u ruku od tebe kvet, sluham pisnju, mili glas, zdoadujem že na nas. U tebe žubronjanem skriti pamjatki, šeptaj mi sprevedaj najme i to boli. I kad me doručiš, najme to zapeče, bo nijak nie može proći bez svoje doli. Idem, Oče, idem, u ruku od tebe kvet, sluham pisnju, mili glas, zdoadujem že na nas. Idem, Oče, idem, u ruku od tebe kvet, sluham pisnju, mili glas, zdoadujem že na nas. Sluham pisnju, mili glas, zdoadujem že na Почитувани патраче, здогаднеме вас хтори прилогисце hodni patric po konjec emisiji. Prisutni mali na hodu posluhac o menu, viri, jaziku, pismenosti, obrazovanju, o priseljovanju Rusnacoh i u obstavinohu u Horskej, o perših znakoh i kulturnoho nacionalnoho preporodu. 25. festival Novej ruskej narodnej špivanki otrimаше 1. marca na 20 hodzin u studiju M Radio Novom Sadu. Pred samim festivalom, jak už tradicija naklada, na 19 hodzin i 30 minuti bude otvorena i prihodna vistava. Jubilejni 20. bal Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski otrimani sobotu 21. februara u Dome kulturi u Bikiš Dolu. Domašnjih i čislenih hostov zabavjal ruski orkestar, a organizatorevi značeli že tot bal už 2 deceniji keljaše otrimuje, krasna nahoda že biše zišli i povešeljeli. Dvacetoho februara u prostorijah Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše profesor dr. Janko Ramač otrimal prepodavanje na temu Priseljovanje i život Rusinoh Ukrajincov u Uhorskej od 14. po 18. vik. Tako i na počatku im obesuju, keď se preselja perše, že budu šlebodni. Co to znači šlebodni? Že budu teljo šlebodni, že će šlebodno hodni preseljovat z jednog feudalnog majetku na drugi. Prisutni mali na hodu posluhac o menu, viri, jaziku, pismenosti, obrazovanju, o priseljovanju Rusnacoh i u obstavinohu u Horskej, o perših znakoh i kulturnoho nacionalnoho preporodu. Prepodavanje otrimal profesor dr. Janko Ramač. Naščiviteljoh interesovalo i priseljovanje do Bački, prihod Rusnacoh po čas veljke kolonizaciji u Habsburskej monarhiji kolo polovki 18. viku. Profesor tolkoval, že tu bula veljka teritorija, ošljebodzenja od Turkoh.
To uglavnom boli nebrz naseljeni kraj. Država i keď dostala novi teritorij nemala od toho veľjo hasnu, bo ih trebalo perše naseljic i ožic privredni život. Rusnaci počali prihodzic kolo polovki 18. viku po pisanej dohvarki. Perše prišli do Kerestura 1755 roku, a vec 1763 do Kocura. Hľadajući robotu, obično jak sezonski robotníky, a tu naiste za takých šebulo nadoz roboti, znači košiť žito i cošicko robeli, a da jedni, keď tu našli robotu i ostavaju, i to znači to ti perši, co tu prihodza. Takže od polovky 18. viku neprerivno u Bački zvekšuje číslo Rusnacoh, keľo so s tým, da poviem, priseljavanjem še novih žiteľov, teľo už i so s prírodným prirostom, takže už po konec 18. viku u Bački bolo okolo možda do 2,5 do 3.000 Rusnacoh. Tema prepodavanja obsjažna, ali poneže Verbašćanoh interesovalo i preseljovanje Rusnacoh do Staroho Verbasu, profesor potolkoval. Perši, ktorí prichodzeli tu do Verbasu, to bolo u peršej polovky 19. viku, ali to len pojedinci. To uglavnom podaje jedna familija, vjerojatno že to Kocura. Nemáme podatky o tým, že by prichodzeli direktno zo sjeverovostočnej Uhorskej, zo Hornici, jak my utoríme. I veľmi raz vidíme, že oni ani nezatrimovali tu dlúžej. Znači, nezatrimovali še dlúžej, prichodzeli pojedini familiji, po jednim popisu ih je zmenje i već vecej, ali uglavnom to na isce po polovku 19. viku ljem 2-3 familiji, ktorí še tu zatrimovali, až keď tu bolo vecej prostoru za naseljovanje posle buni či revoluciji 1848. roku i Rusnaci z Kocura, a menej z Kerestura še počinaju tu už masovnejše i organizovano naseljovac. Janko Segedi narodzeni u Starim Verbaše. Joho čukulno džido Heorhij Segedi žil u ruskim Keresture, a joho džido Mihal, kotri narodzeni 1870, prišel do Verbasu žic. Mihal Segediše rozel 1870 roku, za Verbas prišel dakle 1890 roku i priseljaše do tej hiži tu, ali predtým robil na salašu jak Bireš na koncu našoho na koncu našej drahy za Feketiš, dakle na 4. kilometru bol na salašu u Švaba Loca Filipa, zarobil dosť penieži, tak kúpil tú chyžu u Valalje, mal 2 synoch, Denčija, ktorý so s ním býval, i Janka, mladšieho syna, ktorý býval u druhej chyži, takoj kolo nás, i Dzivku Hanju, ktorá bývala u peršej chyži. Znači, všetky to tí 3 chyži boli Segediovo. A sel na breh, bo vše bolo tam, že vody u Keresture i u Kocure zo zbreha, že da nie ideme nikde. Všetky sme tu ostali. I jakže to slučelo všetko, že teraz u všetkých tých 3 chyžov, i u peršej, druhej, trecej Segediovej, všetky trome je pravnuky, ktoré še volajú Michalove, isto tak jak i on, co bol Michal Segedi, džido. A oni nam pripovedali, že bolo bar sveľo roboti, ali kto znal da zarobi, kto znal da čuva, ta to i stvoril. Bo môj pramdžido, keď bola vojna, i keď bola Oktobarská revolúcia, tedy zarobili dosť penieží na salašu i mohol da kúpi celý salaš i všetku opremu so koňmi i co trebalo na salaš, ali on bol u vojni. Baba neznala, co da robi so peniežmi. Kúpela tú chyžu peršu kolo cerkvi, slidiušću kolo tej chyži, za Dzivku i za syna, znači všetky 3 deci boli kolo njejtu. Tak mi isto vecka rodiči nam, mi svojim dzecom i tak še to prenoši zo koljena na koljeno, mi Rusnaci še gdje zname pomagati jedni drugih. Čukun džido, a mali bordaš Iljko Garjanski zos Hornici prišel do Kerestura, a vec do Verbasu. Je i potomki po ocovi staro Verbašćanje, a Macerovo zos Kocura. Tu u Verbaše, kad sam ja
tak ostala zo zmaceru sama. Часто съм ще ви питувала, як то, як гевто, яке ще побрали вона і отець. Такі младі, реко, що це се знали робити. Як се ще упознали, що не говори, були так братки. I već kad tak smo še podruželi, ja već kad govorila tam jedna i hvarico organizovala, že kto s kim iza, ja govori, da sam govorila, kad me to spita, odam še za njego. Mamo, reko, tak to bilo, hej, sinu moj, tak. I oni mu govorili i popačala sam še mu govori i mi še pobrali. Nikde nemôžeme zavodziť toto, jak nás našo starí učeli, bo jak zeci bol som i na salašoch, i u macerovi rodičoch, i u oca ta znam, jak še tam robil, obudzela nás na 3 hodiny za porvisla i tak dalje, da ne pripovedam všetko, jak zeci naučili sme še života i naučili sme še jak češko robiť i jak še muši čuvať všetko. Тот дідо Ілько, котрий прийшов, він був учитель. Віройатно, у той час, я не знам, že хто мав i jaku mal školsku prihotovku i co mohol robiť. Ja s mojim mužom, keď bešedujem, on še dosť zanima zo etnológiu. A hovorí, znaš, u tot často hovorí, i dzijakoh navolovali, že su učitelje. Teraz, či to bilo také daco, či to nie. I ja zamodljela mojho muža, obecal mi, že budeme vjetnak gledac žridlo i co sami koreni, že otkalj i co jak Grjanskovo tu u Verbaše i kto su, co su. Toto prepodavanje u Verbaše je jedna z perših konkretnih akcijoh ruske inicijativi. Poneže na prepodavanje u Karpatoh postaveni velji pitanja i započati velji temi, profesor Janko Ramač obecao že še take sotrudnjstvo i prepodavanja predluža i nadalje. Najkraši časi mojej mladosti uce prevedol ja. Keď oce ljubim i co mi značiš, je mojo šerco znam. Krasni šina, jar keď nam rozkvitaš i zapach širiš svoj. Všetkých nás voláš, túľaš u sebe, milivala ľuboj. Šmejače, plakať i ľúbiť, s tobou naučil ja. Uce som našol moju najmilšiu, prekrasný oka dva. A keďže raz rozídem, písňa ostane znám, tebe już pívam, milý valalu, na darunok tebe ju dám. Drahy i drážky, co do cevoda noha bar dobre zná. Kadzi god pojdem, všetiše vrácam, še na cebu mám ja. Jedných provádíš, druhých vypátraš, s tretím žiješ ty. Všetkých nás ľúbiš, všetkých nás čúvaš, jak ocet rodzený. Šmejače, plakať i ľúbiť, s tobou naučil ja. Uce som našol moju najmilšiu, prekrasný oka dva. A keďže raz rozídeme, písňa ostane znám, tebe już pívam, milý valalu, na darunok tebe ju dám.
špiva mili valalu na daruno tebe udam. 1. marca u studiju M Radio Нового Саду буде отриманий 25. фестивал нової руської народної шпіванки «Ружова заградка». У тижню за нами зазначили сме, як чечу його пририхтування. 1, 2, 3, 2, 1. Пририхтування тогорочної ювілейної 25-ї Ружової заградки у повнім розмаху. Práve teraz še znímajú matrici, dneška druhý deň, jak še zníma. Myšla zdáme, že dneška še zakonči, že by jutro počali znímať, prvo zníma tamburova orkestra, već harmonika, violina, flauta, klarinet, oni okreme znímajú, takže već počali bi jutre. Ponzelok počinaju špivače, isto tak počinaju špivac, već vokalna grupa. Pijatok bi bude jak miks, že bi už bilo hotovi CD. Evo to, takošik taka jedna robota. Každý deň si troška robí, je veľa roboty, ale je veľa dzeke i ljubime to robiť, eto, ide jakoš. Šlidujući nam u stvari finiš i on bude povedzme, može bude najčešće zato že še finalizuju špivanki. Špivače treba, že bi odšpivali, že bi še to vymiksalo. I vecko praktično dostávame pre patrunok toho i viziju, že jak tot festival u stvari bude vypadrac. Toto robota je interesantna preto, a pokus je kompleksna i češko da kedy dumanje o festivalu často nas pitaju pred festivalom, že jaki špivanki budu i jaka bude Ružova заградка, a to na isenje mož povest dogod potpolno špivanki nje finalizuju. Zato že nie możesz predvidzić, że jak da jedna špivanka bude vyniešena pred publiku, jak bi veska ľudze doživu. Ale u šitskim dobre, to postoji už jedno iskustvo, takže mi dzeška jakišik proceni povezme, že možeme mať. Tohoročna Ružova заградка, думам, že bude interesantna i okremna už preto, že je 25. Popri muzičných redaktorkoch u pririhtovanju festivala radioteleviziji Vojvodini angažovana i cala ruska redakcija Radija Novi Sad. Pririchtovanja čeču dobre, 25. festival njeprerivno, znači njemali sme prervanje jedan rok. Думам, že ekipa ubavena i co še dotika televiziji, co še dotika radija, že už naiste toto robime tak, jak bi še povedlo dakus rutinski, každé zna svojo obovjazki, zadatki. Bar sme milo, že sme vitirvali u najste čeških časov, kad bilo i češće, a i teraz uopšte nije lehko, ali kad poveme, že 25 roki vidavame i CD i že máme 309 kompoziciji, na to ti doda nješkajši 16, znači 325 kompoziciji. To vecka na isti jedan veliki uspih i bogatstvo našej fonoteki. Toto znimanje sem povez, že isto bardzo dobre, pretože to jak jedna dobra generalna proba. To i za špivačoh veľo znači, zato že na znimanju vzažnem vecera še povtori, tekst še rozčisci, dikcija, takže to ti finesi še utvrdza praktično na znimanju i to, varim, može biti najidealnejše keď će robi o probi. Znači, praktično znimanje nam prize jak bardzo dobra proba. Každý deň máme najse bardzo veľa obovjazki, bo to počneme vše načas, nikda to ne može biti prejsť bez stresu i bez nervozi. To ti še pita za scenu, to ti še pita že ce toto. Ev ti že či bude CD, či prišol CD, či prišol materijal, budeme posilać po volanki, či posilame po pošti, komu plakati. I to telo jest u toho, co ľudze ne vidza, dobre, že ne vidza, ale máme prekčasovú normu, думам, ale už tu nedaleko Ružova заградка, ta думам, že vitirvame. I dobre, že máme dobre sotrudnictvo, ja mušim še povez radio i televizija, думам mi, že sme pozeljeli dejaki zadatki, bo da inša glem radio, jak se da kedi bilo, to z takim čislom ljuzov, думам, i zaželim mi už menje i vece i pripadame staršej generaciji, думам, i
Hoć pripoznavam, že mi думаме, že mi všetko najlepšie známe, hej, u tých rokoch, ale zase bardzo veľké obowiązki i veľo toho, a mladých je malo, ta dobro, že podzielena robota medzi radiom i televiziju, a ja думам, že bude bardzo krasne, bo to striberna, jak bi povedali, svadba, hej, або striberni festival 25 roki, думам, že bude bardzo krasne. 25. festival Novej ruskej narodnej špivanky otrimaše 1. marca na 20 hodin u studiju M Radio Novog Sadu. Pred samim festivalom, jak už tradicija naklada, na 19 hodin i 30 minuti bude otvorena i prihodna vistava. Že hvizdočka, jedna žena, jak cink stoji i pokrac vesera očka. Jedna žena, jak cink stoji i pokrac vesera očka. Odchodzę hlavu zovnu i obecam, že se vraci. A po oku slizu siska, hvarel ljubov ženje straci. A u oku slizu siska, hvarel ljubov ženje straci. Noci dlugi i samotni, smutne šercom rozeraju, oči ševom da razvraci, dugi češki pritiskaju. Šercom rozeraju, čim je zabulo obećanje, že ju ljubit ne prestanje. Bije znjemireno, a z oka sliza sceka. Każdy człowiek na nią stawę, zoznani ona czeka. Każdy człowiek na nią stawę, zoznani čeka. Na kapurki išće stoji osamena žena smutna. Tej ho noci dugo čeka i kapur ne zamika. Tej ho noci dugo čeka i kapurku ne zamika. Noci dlugi i samotni, smutne šercom rozeraju, oči ševom da razvraci, dugi češki pritiskaju. Noci dlugi i samotni, smutne
želju ljubic nje prestanje. Včera večer u Bikić Dolu otrimani 20. jubilejni bal u organizaciji Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski. Jubilejni 20. bal Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski otrimani sobotu 21. februara u Dome kulturi u Bikić Dolu. Domašnjih i čislenih hostov zabavljal ruski orkestar, a organizatore vyznačili, že tot bal už 2 deceniji kelja še otrimuje, krasna nahoda, že biše zišli i Bikić predstavlja centar Rusnacov u Srime, bo še pozbrali tu Rusnaci z celého Srimu. Jak z Petrovcov je z hostov, máme z Verkasova, Šidu, Bikiću najvece, a tiž tak je z Mitrovici, takže môžem povedať, že zo všetkých miest, kde žijú Rusnaci u Srime, prišli tu na bal. Tiž tak máme tu predstavníkov nacionálneho solitu, ktorí nás potrimujú tým, takže ďakujem všetkým, ktorí prišli. Було тоді таке почешкості, не молоше, а я мені сели одустати, чи раз, коли встановив, я собі припаднув сігру бал. Я то шиду роками ще не отримує, і можна відзіться і самі Bikić mali, a polna prosvita gostov. To gosti iz švedskih stranov, z Berkasova, z Bačincov, z Mitrovici Sremski, z Petrovcov, z Vašici, z Sotu, z švedskih bokov jest. Povedzte mi, predsovjetska taki važni tot bal razrožnje, co še otrimuje? Pa vidite, ljudi ljubja rusku muziku, hoće njih švedsko-rusnaci prihodza na bal. Je zvelju drugih nacijo, ali švedski ljudi, koji ljubja muziku, ljubja tancovac, špivac, im je zavad za to. Okrem Bikićanov na balu še vešeljeli i hosti iz Osrimske Mitrovici, Šidu, Berkasova, Petrovcoh i drugih mestov u kotrih žiju Rusnaci. Skoro sam hodila do Šidu dok bilo u Šidu, bilo i krašnije u Šidu, vecka u Šidu še to pretarlo, teraz chodzimy tu veljo šveta jezdi, veljo prihodza, od všadzi prihodza i fin, krašnje bude. U nas bilo vecej bali, za teraz što otrimuje i šiljem u Vukovare, a tu je jakošik opušćenša atmosfera, neformalno druženje, veljo familiji máme tu pajtašoh. Evo to je jedna nahoda da še najdeme, da pobješe dojem, da še razvešeljime, da še zizeme. Думам, že перше важно да ще люди позбираю, да чую то ті пісні руські, да ще відза, да ще поприповедаю, да ще мало подсетя на тих, з корима ще не відзели, па да мало контакти то ті обновя, da im bude krašnje. Baš sam teraz skoro iz supruhu, tak sme malo, da pojem, patreli, že kto všetko prišli, jaké društvo, jak da pojem, i zamerkovali sme, že je dost mladih. So velika stvar. Teraz, počím bal, to, jak da pojem, u takej slobodnej verziji. Znači, nejak to ti festivali, ktorí odjadovo i máme i tak dalje, gdje to všetko musí buď, jak bi se povedlo tak pod crnu, nego to tak z jednu opuštenu prihodom k tomu, u jednoj opuštenej atmosferi, gdje ljudi se čustvuju baš tak, jak im je, i že bi mogli se opuštiti. Bo tam už kad maca da jako na šivu veska jest da jaké odvičatelnost, že do to i prehevto, tu jednostavno odvičatelnost taka, že ajde da budeme surovi i kulturni, jak da pojem, a všetko drugo je dopušteno. Že bal njeljem nahoda za druženje i tanje zalje i za pestovanje i čuvanje tradicije i duma i parov z Bikić Dolu, otec Vladimir Redelinski Mikolka. U provozaciji daskelju bali u ostatnji daskelju roki, vidim, že bal ma jednu veliku značnost za Rusnacov tu u Srime, tak prez jednu neobovjaznu bešedu pa trime, pa še isti ljudze, međutim, to je jedna od ritkih nahodov, keď še prave to ti isti ljudze maju nahodu i stretnuc. Na drugih mjestoh nemame za nahodu baš tak často patriz na svoju muziku, sluhat svoju muziku, tancovat, zvešelići na tu muziku.
Evo mam baš isto taki konkretni priklad, patri mladši zeci probuju tancovac, nie bardzo mali dze uvežbať, osjeti po njih, ali evo na tim balu nahoda, že bi i taki jedan tanjec, ktorý možda uz nje nemaju dze, tu vyprobovali i vyvežbali ho. Hosti na balu vešeljeliše i tancovali calu noc, a z nahodi juvileja, 20 ročnici otrimovanja, poslužena je i švetočna torta. Počitovani patrače, bilo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši večer. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pjatog rano na 5:30. U menu ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.